Kisah andi intingan wandayuhan nang disuruh rumahnya menjaga pahumaan. Bani sudah menguning pipit banyak memakan sambil memburu pipit badua bahu sutan. Hari bamula senja samun di rumah badua takut kada seapa lalu datang niasa pamakan manusia awaknya panjang basah sabuhun kariwaya bentuknya cawah banar kaya kawah balangan rambut banyak bakutu halali panuan kalah mula hadap makan apa akal intingan badua bapak Bani kita dimakan pipi ku kakak anai-anai bahim bikin diku adik bulat bulu namamu tiki niaksa nang bunga selangkan lagi pemberian kami pangarela dimakan hompian dibari habu suti di bawah barabahan sambil bakakutuan niat sakanya manan lalu bangta buringan disimbur di matanya awan habu halaban raksasa kalimpanan bakuri kapadihan intingan wandayuhan pasang bunyian di pinggir barudan niang sadar jungan matanya kabur buka menyesahi tak cabur di baru balalu mati badua barami-rami dibari habu halaban sekali lagi ukaka utiki bani kita